Jesi tu? A što se kriješ iza... Daj malo napred da te vidimo. U oko te snima. Grujoviću ili Grujeviću, kako kaže Pepe? Pepe kaže Grujević. Jedno sam ga naučio u izveštajima da piše Grujović. A vidi ovog Ferdinanda iz Brusa. Lepi Bora. Lepi Bora. Jasmin kaže, ne mogu da dođem, otkazujem. Nemam autobus. Moj. A ja bi peške došao, Jasmine. Ja sam juče ovdje bio peške, to je 20 km, ako te zanima. O, vidi, ovu zanimljivu facu. Pazi, doktorice, vidi. Koga ti lečiš ovdje, doktorice? Ne, ovdje valjda neću. A? Nećeš nikoga? A, vidi, šefkita je tu. Pa gdje si šefkita? Prvi ne skačem u sneg. Dobro. Da ti baba gleda u kuglu. Da ti Branka gleda u kuglu. Aco, gdje ti je brat Aco? U Americi? Spava, on je još u Americi. On izgleda neće na državno seniorsko, pa mu je muka da dođe na trening. Da. Oho, vidi ga, mladi sekretar, Skoja. Naučnik. Skojevac. O, vidi, Joja je tu, bog te mazo, pogledaj. Čovjek se primio uz prvu ekipu, još malo pa će konkurisati. Još malo pa će konkurisati umjesto Prgonjića. Čekam onog U plus 90. Čekam Rusa. Crni, šta kažeš ti, Crni? Pa, ništa, lepo ide. Bravo. Malo se opusti. A ne, evo, mene nikad nema na snimcima, pošto ja, Dragana, opet si se sakrila. Dobro, nalazimo se u hotelu Norcev, na Vencu, došli smo na jedan relaks, malo u bazen, malo u saunu, malo u... Evo imate i crtane, evo ga. Biće raznih iznenađenja danas.